इमेज पौदमिंग ताबिरी बसिंगु अहान वक्तदा बिनिताना तराम नोक्सा बगलोयना खुरुमजरी हौजिक पौदमसिगी मरोय पाउ पिजरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना आजादी का अमृत महोत्सव हौदोख्रे दांडी मार्च निंसिंग खोंगसे चक्रे मरफु मंगारक सुबा महाशिव जयंती थौरम पांथोख्रे लोयना म्यांमार लानमी की मायोक्ता मफम कयादा प्रोटेस्ट लेफ्टना चथरी लानमीना हातखिबा इहोरोय हुंद्रा सुक्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात की सबरमती आश्रम यौख्रे लोयना गुजरात की गवर्नर आचार्य देवव्रत चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी आश्रम लाखी आजादी का अमृत महोत्सव पीएम मोदी ने इनोग्रेट तौकी सबरमती आश्रम चकदबा मियांगी ओइबा खोंगचत लमथाकी इंडिया की निंग तमलकपगी सही 150 सुरकपगा मरी लेना थौरम कयासु पांथोकदौरी माइल चनी निफुमाथोय सांगबा अहमदाबाद तगी दांडी फावबा चकदबा खोंगचत अदु मियोय मरफुमाथोयना सरुक याखी खोंगचत अदु नुमित कुमंगानी चंगना चकदौरी खोंगचत अदु किलोमीटर 150 दी कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल न लुचिंगनी हाइरी महात्मा गांधी की हिस्टोरिक ओइरबा सॉल्ट मार्च अदु 1950 की मार्च 12 दा होदोखिबनी सॉल्ट लॉस के मायोक्ता महात्मा गांधी ना मियोय मरफुमाथोय लोयना दांडी मार्च अदु सबरमती आश्रम दगी चटपा होखिबनी इंडिया निंग तमलकपगी सही 150 मपुंग फारकपगी सरो अमा ओइना सही असिगी अगस्त 15 फावबा चथगदोरिबा आजादी का अमृत महोत्सव थौरंगी हौदोकपगी मनुंग चन्नंगसी पलेन थोंगदगी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट मनुंग चन लेरिबा कोलेन 5 फावबदा मियांगी खोंगचा अमा चटख्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोपल न सिदुन चखिबा खोंगचा अदु फ्लैग ऑफ तौरदुना मयांग लंबम राजकुमार आईएएस डीसी टेक्नोपल न हाई इंडिया निंग तंबा फंगलकपगी सही 150 मपुंग फारकपगा मरी लेना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोकपिदुना इंडिया की स्टेट खुदिंगमक्ता पांथोकनरिबा थौरंगी मनुंग चन्नांगसी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंदुना ओवारीगा सागोनरिबा पलेल हाइरिबा मफम असिदगी हौदुना मियांगी खोंगसा असि चटपनी डीसी राजकुमार मखा तादुना हाई सही असिगी अगस्त 15 फावबदा इंडिया की मफम कयादा तोंगान तोंगानबा थौरम कया पाकसना पांथोकदौरिबा असिगी मनुंग चन्ना ngasi district administration टेक्नोपल न सिंदुना चटलिबा खोंगसा असिदा district level officer sing village authority sing mahiroi amadi khunja kayana saruk yariba खोंगसा asina aikoi khudima ing tappa tangdu leitaba amasung chakhatpa india ama purakpa oirasanu haina phongdokhi independence ki 75 years surakpa sida koina leading event moida mark tore heraga asigi 12 march day horaga teng 15th of august size 15th of august honorable prime minister na atuki culminate tawkada wadum laba program to ki heroine series of event plan to the sing to ki marakta amani and thamjage country sigi independence phanaga side 75 years sanction lakpa sida koina country sigi peace progress and prosperity my day on the mayam purna sanction haraga various year plan to jabani इंडिया की मफम खुदिंगमक्ता ngasiदagi आजादी के अमृत महोत्सव हौदोखिबा लोयना थौरम पांथोकनबगुमना खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग दसु आजादी के अमृत महोत्सव की थौरम पांथोखरे खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग की मल्टीपर्पज हॉल दा पांथोखिबा थौरम अदुदा कॉलेज असिगे प्रिंसिपल पी रघु सिंहा अमदी फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एम सनातन सिंहाना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना डाइस दा फमखी थौरम अदुदा इंडिया की निंगतम लांदा सरुक याखिबा सिंगदा इकाई खुमनबा उतुना मिनट अमा तुमिना लेपकी कॉलेज असिगे महिरोई सिंह अमदी ओजा सिंह सरुक याखिबा आजादी के अमृत महोत्सव थौरंगी सरो अमा ओइना 75 years of freedom struggle of India हाइबा टॉपिक ता सेमिनार अमसु पांथोखी सेमिनार असिगे मॉडरेटर ना कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड वाई राजू न ओइखी हाइरिबा सेमिनार असिदा हिस्टरी डिपार्टमेंट के ओजा सिंह नुंगसिम क्रिस्टोफर अमदी नावरेम सोमेंद्रजे सिंहाना वंगालोई सिंह ओइखी सेमिनार लोरबा तुंगदा आफ्टर 75 years of India's independence हाइबसिदा महिरोई सिंगे एसे कंपटीशन अमा पांथोखी
ऐसे कंपटीशन अदुदा इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर KSS ज्ञानेश्वरी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की डॉक्टर M शांति देवी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की डॉक्टर KSS बीरमणि सिंहा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट की डॉक्टर L हेलेन देवी अमदी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की मोहम्मद सुरेश खान जजसिंग ओइखी। ngasi ऐसे कंपटीशन अदु BSc 5th सेमेस्टर की खेत्रमयुम जुगलना फर्स्ट, बे 3rd सेमेस्टर की सगोल सेम ससिरानी सेकेंड अमदी BSc 1st सेमेस्टर की ज्ञानेंद्र युमनामना 3rd पोजीशन ताकी। मको मथंग तारबसिंदा मनामतुम सर्टिफिकेट सिंह कॉलेज असि अखन्नब थौराम पांथोक्तुना यंथोकनी लोइना कॉलेज असि 2020-21 की स्टूडेंट्स यूनियन की थौपुनबगी हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर प्रोग्राम सु ngasi पांथोखी। इंडिया निंखा तमलकपा सही हुमद्रा मंगा मपुंग फारकपगी थौराम पांथोकपगा मरी लेना इंडिया's फ्रीडम स्ट्रगल आजादी का अमृत महोत्सव हाइबा थीमदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन मखादा डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की लिसिंग मखादा इंटरनेट क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC नाक DM कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इम्फाल सिंधुना कॉलेज असि हॉल नंबर 1 अमसुंग 2 दा बेट अमसुंग MA ट्रेनी सिंगी सेमिनार अमसु ऐसे कंपटीशन पांथोक्रे। पांथोकिबा थौरंगा मरी लेना कॉलेज असि प्रिंसिपल डॉक्टर RK लोकेंद्र सिंहाना फोंदोलकपदा हौरकलिबा नहासिंगदा मरेबाक मजातिबु नुंसिबगी वाखलोन फावनबगा लोयना इंडियाबु निंखा तमहनबदा अचौबा थौदांग यारंबसिंगी थौना सिंगदु खंगनबदा mateंग ओइरी हाइकी। लिसिंग चापान कुंट्रा इंगदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लुसिंगदुना चखिबा दांडी मार्च नुमितपु निंसिंगदुना शांति खोंसा अमा चखरे। किसान सत्याग्रह दांडी यात्रा हाइना मिंगथोंदुना चखिबा शांति खोंसा अदु मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मियंग मखादा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल न सिंखिबनी। ngasi खोंसा अदु BT रोड इम्फाल दा लेबा कांग्रेस भवन दगे हौरगा MG एवेन्यू नगामपाल फ्लाईओवर ब्रिज फाउदुना लाटलगा कांग्रेस भवन दा लोइसिनखी। रैली असिदा MPCC की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन सु ओइरिबा कांग्रेस सेवा दल की इंचार्ज हरेश्वर गोस्वामी, MPCC की जनरल सेक्रेटरी P चंद्रा, सेक्रेटरी MPCC सु ओइरिबा कांग्रेस सेवा दल की इंचार्ज S गोपा, सेक्रेटरी MPCC TS इथोइबी देवी, चीफ ऑर्गेनाइजर कांग्रेस सेवा दल L थोइबा सिंहा, चेयरमैन किशन कांग्रेस MPCC कांग्रेस सेवा दल के स्टेट ऑफिसर ऑफिस बियरर सिंह, एडवाइजर अमदी सेवा दल की वॉलंटियर सिंह सरुक याखी। ब्रिटिश मखोइना सेंगिबा अदुबा आइन सिंह अदो मियावनि मायोक्ता लेबने हाइजना कांग्रेस पार्टी ना महात्मा गांधी ना लुचिंबा कांग्रेस पार्टी के दुंबा मोय लिसिंग चा कयाना ब्रिटिश की मायोक्ता अखोइना लेपखिबा अदु ngasi सुखै निंसिंदुना ngasi किसान सत्याग्रह अखोइ दंडी यात्रा हाइजना अखोइना थोनिना चतपगी मरुइबा मरमदी करिनो हाइबदा किसान सिंगी मायोक्ता सेमिबा एंटी फार्मर्स फार्म लॉस नसिंबा कया कया चथरकपा केप नसिंबा ममांग कया चथबा अखोइना उरे अदु डिमोनेटाइजेशन नसिंबा मियावनि मायोक्ता लेबा अदु अमा लो कया आइन कया सेमदुना तौगिबा अखोइ पॉलिसी प्रोग्राम कया BJP के अखोइना उरे अदु मसेजु मखोइना लेप्तना किसान सिंगी लौमी सिंगी मायोक्ता चथरिबा चु खोंचतसे मसी यानिंगदबा मसीबु अखोइना यानिंगदेबदु उतुना मसी खोंचतसे अखोइना सिंबनी मिटाई काउंसिल मोरे MCM की सही कुंतरेट मपुंग फारकपगी फाउंडेशन डे की थौरंग ngasi मोरे कैथल लेबा काउंसिल असि के ऑफिस दा पांथोखरे। ngasi के फाउंडेशन डे दुदा मिटाई काउंसिल मोरे की प्रेसिडेंट M थोइबा, एडवाइजर सिंह अमदी अतै काउंसिल असि के थौबुरोई सिंह सरुक याखी। मिटाई काउंसिल मोरे की थौपुबिरंबा लेखिद्रबा सिंह यफमदसु मिना अनि तुमिना लेपना इकाई खुमनबा उतखी। ngasi के फाउंडेशन डे गा मरी लेना काउंसिल असि के जनरल सेक्रेटरी N इनाउचाना मिटाई काउंसिल मोरे लिंखतखिबगी नुंगी ओइबा वारोल मियामदा नहौनना निंसिंखी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरिया विद्यालय कक्सिंग सिंधुना मरफु मंगारक सुबा महाशिव जयंती की थौरंग असि कक्सिंग वाइरी कोंगोई कम्युनिटी हॉल दा पांथोखरे। थौरम अदु फिराल चिंखतुना हौदोलर मतुंगदा अखंग अहि कयाना वांगांगबा अमदी क्रिएटिव इंस्पिरेशनल एक्टिविटीज सिंग उतखी। ngasi के शिव जयंती की थौरमदा MLA कक्सिंग AC मयलंबम रामेश्वर ने चीफ गेस्ट, रिंग्स के फॉर्मर प्रोफेसर अमदी सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर GS मोइरांगथेमना फंक्शन के प्रेसिडेंट फाउंडर जीवन हॉस्पिटल कक्सिंग डॉक्टर यंखोम अशोक कुमार ने गेस्ट ऑनर अमदी ब्रह्म कुमारी मणिपुर की इंचार्ज राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी नीलिमाना स्पेशल गेस्ट ओइना सरुक याखी। ngasi के थौरमदा ईश्वर मरी लेनाबा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम कयासु उतकी।
Tharamasi pangtokpagi matangda Senior Rajyoga Teacher Rajyogini Brahmakumari Nirmala Sashina Handak Sahigi Mahasivaratri gi thoramgi nungyo eba waroldi Mahasivaratri numita miyamna ganja kanina jingba nisagi potlamsing sibada katuna thaknaribasi katpidana amadi sijinabidana afaba maikairomda tungi nahasingi punsi manghandanaba anauba afaba thabak paikhatpani haina phongdokhi Kaksing Assembly Constituency ki MLA Mayang Lambam Rameshwarna mahakna MLA oirakpadagi telaba matam asigi manungda semgat sagaliba thabak sing koina satuna yengsinkhre MLA Rameshwarna ahanba MLA oirakpada taramna opagi thoramda Manipur lenga ki Chief Minister Biren Yauna Kaksingi Sangha Yumpham Laiba Central Public Hall da pangthokiba thoramadu CM na hall asi semgatpana ahanba mahaki thabak oyu haina sinabiramkiba hall gi semgat sagaliba sing yengsinki hall adu semjin baloirabadina mahusagum miyamna thaudo wathop kidamak sinaba yaragani hall asi semgatnaba honabada CM Birena thawai yauna honabirak pagidamak tasu MLA na CM bu kaksingi miyamgi mahut silaga thagatpasu phongdolamki MLA Rameshwarna PICD Kaksing Division ki EE RK Surendra yauna Kaksing Pazi Lekai yampham singda thaknaba toti sing thakpa phangdana leiriba sing adu athuba matamda ising pinabasu yengsinki amasung athuba matamda ising piba yanabasu thabak lakhatnaba khanganki amaromda Kaksing Municipal Council ki Ward number 4 gi Sakhat Thorangi thabak sing paikhatnaba amadi paikhalakadaba thabak singsu MLA Mayang Lambam Rameshwar amadi lakadariba Kaksing Municipal Council ki mikhalda Ward number 4 da BJP ki mirep oigadoribi Naurem Ibe Muga loinana ward asigi ampham sing koina satuna yengsinkhre All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association asinuna World Kidney Day pangthokre tharamadda E Ibohal ex Pradhan W Konal President All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association W Priyavarta Vice President All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association na Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk yaki Chief Guest ki warolda W Konal na haikibada Manipur da kidney gi anabasing haugalakpagi maram mari lenaba department na thidokpiba mathau tai Kidney Day pangthokpa khak natana kidney gi oiba awareness program kaya pangthokna isa isana section tharang lakhanabagidama hotnabiba sungani akhoi punamakna su kidney gi maroiba khangjinduna kidney gi anabasing nadanaba honaba mathau tai haiki Panjobang Lanaji Singha Media Advisor na media na lawriba thaudang asi yamna sawi akhoi gi kidney transplant patients asi lairaba singna masing yambana Manipur lengakta haijaba amadi patients singda tengbang ningba miyoi singyam famda yohanjanaba honabada media singna asoba thaudang lawri haiki All Manipur Kidney Transplant Patient Welfare Association na tawjarakpa thabak thorang kayada susoi sudana akoi dasu cooperation pibirakani haibagi thajaba thamjari aduna makhat anasu association na pangtok jaraba thabak thorong khudimakta media person singnasu media haibasi yaudaba yadaba area ama lakpanina susoi sudana akoi da cooperation pibiu amuktang de All Manipur Kidney Transplant Patient Welfare Association da register tawraba members singna thenariba awaba khudong chadaba se kharado isu kokpada media singi maikei dagisu mateng pangbiu haiba wafam adu miyamgi mafamda thamjari Kaksing District ki Kaksing Sumnang Lekai Imphal Sugnu Lambi ki manakta nauna hangdokpa MS ISP Hema Petroleum Station Hindustan Petroleum ki oil pump ngasi hongdabi matungina sanggakre sanggabagi tharamadu Hindustan Petroleum Corporation Limited ki East Zone ki Chief General Manager Singopali Hari Prasad Retail Guwahati Region Office ki Chief Regional Manager Subrat Chakraborty Guwahati SA2 ki Assistant Sales Manager Rahul Sangmai BJP Manipur Pradesh ki Vice President number 1 oiriba Wobagai Kendra ki ex MLA Dr. Usham Deben atai kaya su saruk yaki ngasi sanggariba Hindustan Petroleum ki oil pump asi Kaksing Moirangthiam Lekai dagi Khetrimayum Hema Devi gini hairi Manipur lengana sahi mari mapung pharak paga mari lena ngarang mafam sinba tungna lamtu sengdokpagi drive sathakraba matung ngasisu lengak asina sahi mari mapung pharak paga mari lena Manipur district headquarters sing police station sing amadi tongan ba office sing da tree plantation drive sathakre drive asigi sarwama oina Thobal district police headquarters dasu SP Thobal Dr. S Ibom Zanalu singduna ujara kayamarum thakre tharamadu da police officer sing amasung person sing na saruk yaki Nasi Imphal East District Police Sinda BJP na lusing ba sarkar sa sahi mari mapung pharak pagaloyana sarkar na sangsalaliba war on drug ki khongjangbo mapung phana sawatuna Imphal East ki
lamlong thongkhong da leiba coordinating body khurai office tagi anti drug rally ama satkre rally adu Imphal East KSP Jogesandra Hobizamna flag off tauki rally adu da coordinating body khurai Youth Athletics Development Association amadi Imphal East District Police ke personnel singbana saruk yaki lamlong kaithel pharaga hata minuthong New Second Crossing pharaga Porompa Police Station da lamthung pam oiki Department of Empowerment of Persons with Disabilities Divyagans Ministry of Social Justice Empowerment Government of India ki makhada Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons Manipur ngasi Parents Training Program kam Parents Meeting pangthokre Imphal West ki Singjamai da pangthokiba El Bobo Singha Social Welfare Department ki MRW na resource person oina wangang ki loyana Media Advisor riba Nimol Ningombab na su NGO gi tungda pakhalakadaba thabak thoram sing highlight tauki amaromda Imphal East da pangthoki badana Laimayum Amarendra Sharma na resource person oina wangang loi oiki Center sig advisor Nimol Ningombab na tungda lakadoriba amadi hauze pakhaliba thabak thoram sing highlight tauki District Administration Thobal gi miyang makhada District Health Society Thobal na sinduna Health amadi nutrition gi matangda awareness campaign ama ngasi Kiam Sifai Laithangol Community Hall da pangthokre BJP na lusing balenga asna sahi mari mapung pharakpagi state sida Pak Sanna pangthoknariba 4 years of citizens centric governance thoramgi saru amo oina pangthokiba awareness campaign duda Deputy Commissioner Thobal Srimati N Bandana Devi IS na mitung Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nokul Singha na tharamapu aduga District Social Welfare Officer Thobal A Kameswar Singha ICDS Cell Thobal District Program Officer T Anita Devi District S Control Officer Thobal Dr. T.S. Rajan Singh amadi District Family Welfare Officer Thobal Dr. KSS Memsa Devi na akhanaba mitung lensing oina saruk yaki Kasar Assam ki Barak Tampak ki saknai rabai ba Dr. Naurem Vidyasagar Singhana Associate Professor Department of Manipuri GC College Silchar na mahaki saireng lairi Usan Mairada Handak Amukasu Sahitya Academy Bal Puruskar Award 2020 phanglakle India ki sahitya ki lamda anoba puwari ama iramle India ki lamjaningai oiraba Sahitya Academy na piba award ahumak phangba ngamduna Manipuri lonbu India ki awangba thakta thambire hairi BJP Manipur Pradesh के President Professor S. Tikendra ने लुसिंगदा BJP थोंगी के आंगसी अहानबा डोज की COVID-19 वैक्सीन कापख्रे ngasi ayu Porompa leba Jennings ki auditorium da ahanba dose ki COVID-19 vaccine kapthokpagi matangda mahakna hai COVID-19 laisat lanthengnariba sida India su mangjin thana satli loyana India na puthokjaba COVID-19 vaccine asi kapthokpagi saro ama oina phase 9 amadi category khaidokuna common people singda kapthoknaba hotnarakliba sina BJP ki thongi singna su mateng pangnaba hotnari phongdokhi Assam da lairiba Manipuri singasi noma gi sotha bipibam da lairakli maramaduna athuba matamda Assam da khundariba Manipuri singasi phibam phaganaba Manipuri Autonomous Council PBO haina All Assam Manipuri Youth Association Amia gi chief advisor Khetrimayung Pundalna phongdokre ngasi Manipur Press Club da pangthokiba pawgi mifamda mahna hai Assam da khundariba Manipuri lak taruk rom asi ngasidi kangkhul mutkiba yabagi tangkata leire Assam da Manipuri gi oina MLA natraga MP na singba amata leiba natte mahima singi thak wanglaba su sel thongi phibam su chadana leiri phibam asida lenga ki mateng natana Manipuri phuruki lon na saktam ngakna leiba haibasu oithokte Assam da khundariba Manipuri singi saktam ngakna leinaba amadi kangkhul mutanaba honabada tangai phadana Manipuri Autonomous Council ama sembagi tangai phadaba leire haiki hiramasi matangda Assam Chief Minister yauna Mari Lenaba Singh da Takshin Duna Lakli Amadi Manipur ki Chief Minister Desu Mateng Pangbinaba Haijakre Haiki Assam to Lung Namasak Singh Soto Birmia Yang Majidna Singh Jisna was my pocket having the husband I think Nasin again in Islam and what is always sincere as he was said I the group of Manipur Sinam Sin plus malam tadi macam siapa macam itu ingat hari itu saya sahabat bio lagi main orang bawa wajib kita bawa hari itu sesuatu yang bawa bagi pun tinggi apa yang baru buat waktu singkap sesuatu bio hari saya ni Bharat Sarkar ki
प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना PMKSY की मखादा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन थौबाल सिंधुना ngarangdagi chatharakiba लौमी सिंगी ट्रेनिंग asi loisinkhre thoram adugi sarom oina thौबाल amasung Kaching district ki lौमी sam 12 da ising singnaba water pump set sing yenthokre ningsing bayai thौबाल amasung Kaching district ki lौमी sam 12 gi manungda Kaching district ki lौमी 38 goina di hanana polam sing asi yenthokre hairi Kokru ke ibudo Kokru umanglai haraubada social media thagatuna miyamda lan uhankiba du laibak thibani haina ibudo Kokru lai committee ki secretary Laisang Tem Zubindro na phongdorakli ngasi ukal office pangthokiba pawim phamdamang na hai ibudo Kokru ki lai haraubagi oina lokthokpa yadaba tangkak khara yauri masi mamangdagi hauna adumak lai haraubada yauduna lakhi adubo asibumba tangkak asibu social media da thagatuna miyamda lan uhankiba si laibak thibani matung tarakpada miyamna su lana udanaba tawdaba yadaba tangkak singasi mitop yahundana amadi social media da thagatanaba honaragani haina phongdoki pawgi phamatuda ukal convener mutung manitona hai lai haraubada tawdaba yadaba tangkak sing yawi habasi ahal laman singda hangaluba matamda phongdorakle yariba makai nongpan habasi khangna laigi thoram chathaba tangai phade nunggi oiba tangkak sing adu nunggi oiba thoram oina pangthokpiu amaromda handak lai harauba singda thabal songbagi thora amata yahon biganu yarom labadi lai harauba adu athingba thamgani haiki mai pugi toan lei ko lai pumaya amada su ko yi kitang mai da ba thok sing ji yaw da ya da mong da yawnari smai to dana ko truki su aduga atu pa mangai harauri ba sing da yawi ba mayam jing su masi man nai na to yu hai wa pun sing na thamse ho le na covid ki lei ba figum se da lai harau ko si akoi kitang section na senbi lang diri ba sing na amasung harau ki maroi loisang jing na su masi covid ki lei figum si hai bi raga yeng bi raga lai harau ko si section na harau bina ba SOP ya ai ngak pi na ba akoi mai le na kun mak ta si ma haizen Myanmar ki lanmi ki lenga ki mayokta ngasi su lebak adugi mafam kayada protest tawki marak asida South Korea na Myanmar ga lainaramba defense actions punamak suspend tawkre security force na protester tarani thoi ngarang hat ki bagloyana lanmi ki lenga ki mayokta sangchin ba ihoda sikibagi masing humdra yore South Korea na defense actions suspend tawki bagloyana arms export su thingjin kre hujara bada marapa amukana pijari Prime Minister Narendra Modi na Azadi ka Amrut Mahotsav haudokre Dandi March Ningsing Khongse sakre Marpu mangarak suba Mahasiva Jayanti thoram pangthokre Loinana Myanmar lanmi gi mayokta mafam kayada protest leptana sathari lanmi na hatkiba ihoroi humdra sukre Ngasigi di paudam pijaba matang asilosinjare miyang tabiri basingbu kurunjari